wa hospitalini wa Kitui rifaro mo kilia kiyocho kumana na kila maketa uiti mudhuku hospitalini usu onyivu wanda wa kuingivania kwa wau na mwikalo mudhuku katikati wa awau mainena nandike mama uvo awau ayani matola mutimu vya wawiti kuole lu uyu mayasi atameula simika kumandanda wa kuma matukani makimbene itina wa kuwema kukwata ndawa hii hospitalini isu Onesmus Chalo na mauvo. Oite sibitali ni munene wa Kitui rifaro na wende na kwikombelwa ni kivindu kinene vange itini ya sibitali enende momalo kete mosuito ne mesilia ondo meukwata ndawa kuma sibitali ne sia kimbeni la siendo wa sibitali o bale meutomwe matakitali kumandhini wa sibitali wa Kitui rifaro makadho wenda wa vom neki muwa kwa panjeno nanoka newa neba chawo nanoka newa ni kivime metu hapa paya ga mesi uba hiki kivime okana adimo nitanega ningilile umenza kama natata adimo tewa no ticho kenda waba yendawa ndibete ndawa ngilitano yambe ngilingitano ngilimba unaitano awani malalamika kana oiti nthini wa sibitali one muko na wethiwe na mbesa sele mwako no kana kuthwa ndawa cia awau wala mombola kana ona liu wethito wa kiwango kinini cha awuma kukoma na melasimika kuongelela liu usukwisila kwa liungi kuma mivuko niyo kindu kila maweta kana muvya wa oiti silikali na kaunti ya Kitui no komewe ya na mwau maternity aneka operation na mweti Sunday unoka na mubicha Kitui general na ende na kundunwa na tumwa ndawa siotonya nginya cia chalia nginya civility cotton webengula ni ndawa ngutumwa ndi hospitali itendawa ndi ite cotton ndi ite civility na mbale twigito kuyo wau ndo kumwe meza moka indoka nini ugude tukula ni lwai ende leweba ndawa yebo ona yele na madina andu maitu mwana nyolo ndo mukwika withi awu mateve kanga kukelime kindawa withe badineza Mutongo TV ni akwati mwesi ya risiti sia awau ila mekuthwa ndawa na siku masibitali sia kimbene tokuse kana sibitali uwa silikali ntwina ndawa na wona mevangie na mbesa kuma ivuko neono kana kukwata oiti nthini wa sibitali o vala mombola kana wodini awu makomete mbewa ele kitandani kimwe otondo makwelesya kitanda kimwe kikoma awau atatu eliana guda nukula ni lwai kindu kia muthemba mwao konde ndawa tenjavile masibitali ondo wathi kwa sibitali wenda kune kwandikwa kuzi bana ndawile mbinge ndezile mbinge kwa matiyo no kweno kwa mudei uletonyo tuokoa bisa mvyani wa oiti angirikamba na kenwa wetakana ndawa ni kwithia silika mthini wa hospitali ni wiki athi bala wetakana pena milioni miongo nyanya siyeto kwa ndwa kwa maternity wing na wakana kuola awu kukoma eli kitandani kimwe Delivote Mlingwa Movo Nita Onesmus Chalo.